igiti gifite ubuzima. Twizera ko uyu munsi ari wabizura. Byose bizana nawe nami, niwe utuma bikunda ndakwizeye ntiwigera unanirwa. hari ababyizerana nanje byose byaremwe nawe byarakuremewe. Abisubiramo ati byose byaremwe nawe, byose byaremwe nawe, byarakuremewe, byose bizanwa nawe. Tuti niwe utuma bikunda.
ikindi kintu cyose kidafite ubuzima bw'Imana muri wewe, tuvuga ko imisozi irakumvira, ibiyaga birakumvira, indwara zirakumvira, urabaye. Imisozi irakumvira, ibiyaga birakumvira, indwara zirakumvira. Mbega murabyizeye ga? Imisozi turirimbira ijambo. Umva, niwe ubirema ukabikomeza, niwe ubirema, niwe ubikora ukabikomeza, ukabikomeza. Urabyizeye? Waremye imodoka yaremye n'amapiyesi d'origine, tuvuze ko ari wabirema. Ayo ma intestine niwe yayaremye, iyo estoma niwe yayiremye, ayo maso niwe yayaremye. Umva yemwe, tuvuze ngo niwe ubirema kandi ukabikora, arashobora guhindura icyo gice cy'umubiri wawe kikongera kuba kizima. Sinde ko hari umuntu ari ngaha muri kino kibanza bahaye ishano mu mubiri yumva bitameze neza. Mu mwanya tuzoba turiko turavugira ijambo, ntabwo muririmbe wizeye. Iyo Mana ibirema, ibikora, ikabikomeza, iri ngaha. Hari umuntu ashobora kuba ari muri kino kibanza usa kwicira urubanza, byarananiye guheba itabi, byarananiye guheba amasipasi. Imana ibirema, ibikora, ikabikomeza. Niba buri kuravugira ijambo, ndatuye ngo rigukorere mu izina rya Yesu Kristo. Narivuze ngo rigukorere mu izina rya Yesu. Ngoma n'amasiya uri kurayakoma.
ukabikomeza